Qatt ma qabad ajruplan qabel ma għala 68 sena u issa rrid jiġi f'pajjiżna, il-post fejn għandu eruq qawwija anke jekk ma twilidx Malta u mhux ċittadin Malti. Gabriele Scicluna huwa Ingliż b'inkoppja Maltija li kienet tgħix f'Lixandra l-Eġittu. Scicluna li permezz ta' ġenekologu sab l-eruq tal-familja Scicluna imorru lura s-seklu 17 jispjega kif ta' 6 snin għadda minn trauma kif familtu kellha titlaq ta' fuqha senduqa mill-Eġittu. Kien żmien tal-biża' kif jispjega meta l-kriżi politika mlaqma ta' Swejs rat lill President Nasser tal-Eġittu u l-Gvern Ingliż jieħduha qatta bla ħabel kontra xulxin. Curfews in 1956, 1957, I remember that my father used to come home from work, used to say all the lights off, nobody put the lights on, the curtains would be drawn, and then we could hear the bombing outside, the bombs drop in, and we had to sit down with our backs to the wall just in case the walls fell into the house. And it was frightening times. Waqt mawra f'pajjiżna Scicluna jgħid kif ħafna Maltin immigranti fil-Eġittu tkeċċew għax kellhom passaport Ingliż u kienu għodhom se jerqu fuq vapur li wassalhom lejn l-Ingilterra. We're put on a ship. I didn't know where we were going. I didn't know where this place England was. We couldn't speak English. I didn't know where England was. Which language you spoke? I spoke Italiano. Bl-eruq Maltin il-ħin kollu f'moħħu anke jekk ma jitkellimx bil-Malti, Gabriele jgħidilna li bħala refuġjati spiċċaw jgħixu għal sena sħiħa f'kampijiet ta' soldati fl-Ingilterra. But the next morning we were all taken coaches upon coaches of refugees were taken to Peppard in South Oxfordshire in England, where we were given barracks as our homes. Intant jispjegalna kif l-eruq Maltin tiegħu spiċċaw fl-Eġittu lejn nofs is-seklu 17. Dik il-ħabta bosta Maltin kienu qed jemigraw lejn l-Eġittu, iżda żammew it-tradizzjonijiet Maltin f'qalbhom. Tant li anki Gabriele sal-lum għadu kattoliku prattikanti u mhux protestant bħal biċċa l-kbira tal-Ingliżi. His name was, I believe it was Fortunato Scicluna. He married Carmela Felice, and he married Carmela Felice on the 12th of January 1862 in Alexandria, Egypt. Fuq kollox Gabriele Scicluna, Ingliż iżda beruq Maltin, jesprimi l-imħabba lejn dik l-art li fuqha twildu dawk li ġew qablu u sawruh fliu llum. I imagine Malta to be as nice as it is. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.